thir tu te in sava in chi pai ka bu ka chu Chhartea kania he ka channel min lo subscribe sak tu zong zong te in chunga lom thu thinlung takin karang soi ani lo subscribe lo tan khongai taka min lo subscribe sak zel turin kangen bok chewa he ka channel hi WhatsApp group sang sanga inom na te min lo thedar sak zel turin kangen bok chewa ni LAWNGTLAI district DINHMUN tharlam berte ilo share chel theina turin notification bell kha min lo ngai poimo sakla ola min lo da sakram bok donia ole tuna chuan COVID-19 shileng me ka LAWNGTLAI district DINHMUN tharlam ber hetiang hian lo ngai tha ila darkar somnile pali kalta khan LAWNGTLAI district a rivei somnile pakhat mu chua thar ania heng positive mu chua thar te hi Kamala Nagar tuwa mipa pasari le meisia panga awa in somle pani mu chua ania Kamala Nagar thia mipa pani le meisia pathum awa in panga mu ni bokin borapan suri wan le chongte ela te mipa pakhat ve ve LAWNGTLAI college veng le LAWNGTLAI AOC venga te meisia pakhat ve ve mu chu an ni bok heti lai hian voin lama sivei en kolna atanga chu atir hetiang hian an om IR battalion quarters covid care center thingka atangin mipa pathum chu atir an nia dedicated covid health center a pakhat dalu ani bok chongte covid care center atangin mipa pakhat le meisia pakhat chu atir an ni bok hetiang hituna LAWNGTLAI district DINHMUN ani IR quarters covid care center a thingka hian somnile pakhat enkolme kan nia covid care center chongte a somnile pakhat ommek bokin mani in lama enkol home isolation hi mi zan hi som pariat anommeka 4C chongte a enkolmek hi somle pariat anom boka ZMC SRHF a meisia pakhat enkol alani bok ani tichuan ton din hmuna hian LAWNGTLAI district chunga covid positive enkolmek hi zan hi samlile pakwa anommeka heng te hi ang thrisel na DINHMUN uluk taka vilreng ania ngai to anom silo ani ole kan sia tangin LAWNGTLAI khopuya in kho khirna thadul set ania amai ra chu hei hi mi puiten tha zalen kan nita emotia tulem lo pon chuak kan tam talutuk chu LAWNGTLAI DC chuan poi atia DC thupekin executive duty nodal officer puar lalbiak thanga chuan voin khan thu chua tharasiamin naktuk atanga strictly zuala duty kalpui ani tur thu hetiang hian thu chua asiam DC hova district level task force ni samthum le pakhat April sang hi samhi pakhata meeting thu chua kangin LAWNGTLAI khopui chunga covid sipui dona tan in kho khirna kalpui zelania mipui torna nasalutuk tijiom tura dor honte autorickshaw le taxi service te hi mithen khatin kan in tha zalian ta emo te in atul nilem lova pon chuak kan tampha ta hi kan hriat fu lo ania covid sipui wan tlanga dar zel tur ven na atan phalna nei lo chu pon chuak khap tlat alania dan bo chiapo semzel turan ni executive duty center tina khawle zuala duty ani le ta a mipuite bazar le tul lo theilowa chaw chuani sela chupo chu VLTF a pon chua phalna lak nge ngai angai ani lo chuan executive duty ten manin semna an lek ko zel don ani voin chanu atangin bazar duty center ariu pagia kongpuya hrui pot a motor le mipui kalvel chek vek ania naktu khian executive duty center dang a tepo hrui pota duty kalpui tur aniang executive duty khawle zola kalpui tur hemi puite kanin hriat tir ani ye tin thu chua asiam ani hei hi mi puite poin kan zom apoi mo hle a dor hon ani le taxi le autorickshaw service ani awang hian kan zalen ta tina ani haulova covid sileng hi kan bula a renga tang tiklai po he si hi dar hup thei ani awangin mi puite kan film khur le zual angai ani ti hi kan hriat reng apoi mo me Mizoram puma April
ni som ni sang ni som ni pakhat atanga COVID-19 laka in ven na in khu khirna khau zo kalpui chu longtlai khopui chunga po khau taka kalpui chho zel ania longtlai khopui chung a hian veng som le pania COVID-19 executive duty te da nin anni te hian uluk takin dan bo chhia te endik na an thokani voin khan executive duty te hian dan bo chhia mi samruk le pathum an mana heng an mi man te atanga an poisa choi tir tling khoma hi saruk le zathum ani COVID-19 awanga in khu khirna kalpui tan tir ani April ni som ni atanga voin thleng khan longtlai khopui chunga dan bo chhia mi zariat samnga le pariat man ani to a heng an mi man te atanga an poisa choi tir za ta hi awa in cheng nuai khat sangli le sakwa ating khom to ani voina an man te hi wantlang ma a wantlang huna mai tuamna mark vua thalo le covid SOP in kai hroina dang zom lote ania the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act 2020 manga semna pek ni in poisa choi tir vek ani voin khan lai autonomous district council chief executive member pu mangmunga chinja chuan Dr. LP Malsoma chief medical officer longtlai nena sidona atana tangkai takamanatan PPE set samli le pakhat alana lai autonomous district council sarkar chuan athei angin sipui ven nan tran ala chhome ka voina khan LADC RCM pu mangmunga chinja chuan Dr. LP Malsoma CMO longtlai kuta PPE set samli le pakhat alana mamo thuta man turata na LADC DMNR point PPE set engamazat hi an kolbok ani CMO Dr. LP Malsoma chuan covid sipui leng mek tho ni na kan tur me ka state sarkar le district council sarkar thodun na atha em hi alom oma sidona tura thei top kan chhuaduna wangin longtlai district a voin thenga covid awanga nunna chan an laom lo chu lom mati thu sain LADC sarkarin anachang sia an mamo em PPE set samli le pakhat lai an pe chu lom mati thu le heng thil pek te hi changkai taka man ngal ani tur thu asai ani lai autonomous district council executive member te po COVID-19 sileng laka lai ram mi puite anim theinan VLTF duty te mire thei te le chuan cham te tan an luang chuak mek zela an bial thawa chanpuina samin hun an manghloma rorel lai mai ni lovin opposition MDC te point an bial thawa chanpuina poisa file in ven na man ruate an sembok ani LADC executive member te hian sangaw RD block huam chunga Myanmar ral tran mek te po chanpuina poisa fai an hlan bok ani longtlai college veng bial tu MDC pu si sang thiang a chuan voin khan a bial chung college venga chung kwa somnga te eitur chi sang a peya pu si sang thiang a hian a bial chung college venga chung ko harasa zol eitur tan bu fai alu le neutela a peya heng chom dol na pek te hi chung ko somnga te tan pek phot ania chung ko pakhat zela bu fai ke ji som chuang alu ke ji ni le neutela ke ji khat cheu pek ani pusi rang thiang a chuan sipui kan ma chon mek na hian tu tema in thlau thatur kan om lowa changrual tur le harsa deu an lo om point in chanpui ton tur kan ni tin kan chan tlan chuan chuan cham om lovin le harsat na lutuk om lovin he sileng hi kan ne thei don ani atia abial chunga COVID-19 awanga harsat na tok te chanpui tur hian aril ru le ngai to na sengin in buat sai thu le chom dol ngai an omin chom dol zel turin ain pe rang thu asai bok college veng bial tu MDC hian covid sipui len chung hian a bial chung sai ka kho chung le khon huai le chon huwa te poisa fai le bu fai alu te VLTF te kal tangin alo hlan to bok ani tu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na sak turin karon ngen che ani nimin nilai ni zone ni
akhan pula ramsanga kumsam thum le pasari sabol tlang ami chu savamin asea ataksa mun rang ranga hliam atuar Longtlai district Myanmar ramri depa sabol tlang khua pula ramsanga le midang pali ta chu nimin jingdar sari khan anlowa fe tur an kal lam chu savamin aron be thuta savom hian bo thlo in alu le amai ba ka akut dinglam le veilam bora na takina seya van nei thak takin anun na ta na lau thon hliam tur lovin savom hian akal san ani pula ramsangan asaidan chuan hetia fe kunga an kallai hian DINHMUN atangin savom hi aron chuak thuta mun le muna in din chil ngal an yawangin tlan chiat man aum lo ba ka savom hian aron be ngala chemle man ro chung man ani lo awangin akutin athei anga alo in dangin savom hi abeile ta savom hi alen tham awangin abo thuzuya savom hian abo thluwa tingaina hriat lo awangin athider ta ni in asaya hetia athider lai hian akalpui midang te chuan orol theito pa chuin savom hi anlo awa savom hian kong thang lama akal santa ni in asai ani pularam sang hi min khan LCMC an longtlai panpui ngal ni in LCMC a hian admit ngal ania savom le na anin beina hian savom hian akut veilam ban rek atitliaka akut dinglam zungchang pathum atitliak boka alu le mai le amal puya hliam atur bok vanei thak takin anunna atana lo thon ani lo ani pularam sang hi kutna thoka eizong ni in fa pasari nein afa upa ber hi kumsom le palia upa ani mek ani Wain Khan Mizoram Board of School Education chuan HSLC result ati chuaka Mizoram pui kan sei lawanga Longtlai district chung bik kan theiang angin kan thlir don ani pass thatak tak letter mu engem za tan oma hengte hi karon tar lang vek thei don lowa atop chinero chu theiang angaron tarlan katum don ani anol pui angin kan thlir don ani Longtlai district bik a hian za pass thei school som le pakhat an oma chung te chu Longtlai district bik a ngurnun sang English high school hi ati thaber ni in kumin hian zirlai somnga le pathum ten HSLC exam hi an beya distinction a zirlai somthum le panni pass in first division a somni an pasa second division a pakhat a pass bok ani exam beitu zong ten hlotin na an changveka Mizoram a po school ticha thanchua som le panni na an ni thei ani ngurnun sang English school atang hian ruthi silal eng zuali pu si van lian munga Longtlai council veng fanu chu social science a mark somko le pakwa muin social science b ka mark muthaber te jinga atel bok ani jeho jire English school a hian kumina zirlai somthum le pasari anneya distinction a pass anom lova first division a somni le panni an passa second division a som le pali le third division a pakhat ten hlotlin na an chang ani pass percentage hi za ni in Mizorama school ticha somni le pariat na an ni pha ani government diltang high school a hian zirlai somthum ten HSLC hi exam hi an beya distinction a pass anom lova first division a somni le panga passin second division a pali an passa third division a pakhat pass anom bok ani Don Bosco high school bolpui NG a hian bolpui NG a zirna in thaber pol tia soi he Don Bosco high school atang hian zirlai somni le pakwa ten HSLC exam hi an machona an zinga hian distinction a pass zirlai som pakwa an neya first division a som anom bok a second division le third division anom lo thung ani Vista English school atang hian zirlai somni le panni ten HSLC exam hi an beya distinction a pakhat first division a somni le second division a parukte an pass ani third division an neilowa zirlai exam zong te an pass vek ani government Southern Public High School a hian zirlai somni le pathum ten exam an machona distinction a pass anom lova first division a pasari passin
second division a som le pakhat third division a panga an pass ani Mampui high school a hian zirlai som ni le pakhat ten exam an machona distinction le third division a pass anom lova first division a som le panga passin second division a paruk an pass bok ani ML junior English school a hian zirlai somruk le pariat zirlai som ni ten exam an machona lotlin na an chang veka second division le third division a pass anom lova distinction a zirlai som le pakhat passin first division a pakua an pass ani ngang pui kai RMS secondary school a hian zirlai som le pasari ania first division a som pakhat passin second division a paruk an pass bok ani distinction le third division an nei lo thung Harvard Academy a hian zirlai an nei tamlova zirlai paruk ten exam an machona an zing a hian second division a pass patni omin third division a pali an pass ani thumnar RMS secondary school zirlai panga ten HSLC exam hian machona first division a pathum passin second division a panni an pass bok ani Longtlai district bi ka hian regular exam zirlai sangkhat zakwa somko le pakwa anuma chung zinga chuan zirlai sangkhat zanhi somko le pathum ten lotlin na an changa distinction a za somthum panni passin first division a zirlai zali somni le pasari an pasa second division a zali somsari le panga pass bokin third division a zanhi somnga le pakwa an pass a tichuan zirlai zasari le parukten he HSLC result chuaka hian lotlin na an chang talova zasari le paruk an lo cham ve thung ani pass percentage hi Longtlai district bi ka hi samruk le pali point samruk le pariat percent ania private a hian zirlai somni le pariat ten exam an machon ve thunga distinction a pass anom lova first division a pakhat passin second division a pasari pasa third division a som le panni an pasa private exam pass percentage hi somsari pakhat point 43 ani zirlai pariat te private exam zinga hian van doi thak takin an hlo cham thung ani tichuan Mizoram pungpui khai khoma school teacher thanchua Longtlai district atangin hetiang hi an DINHMUN tlangpui ani ngornon sangi English school hi som le panni na ania Jehovah Jireh English school hi somni le pariat na nin government diltang high school hi somthum le pangana ania Don Bosco high school bolpui NG hi somthum le pasari na ni in Vista English school somli le panni na ania government Southern Public High School hi somnga le pathum na ni in Mampui high school hi somruk le pali na ania ML junior English school hi somruk le pariat na ni in ngeng pui kai RMS secondary school hi somriat le pangana ania government Kaladan high school paithar hi za somli na ni in Harvard Academy hi za somnga le pali na ania da tuithumnar RMS secondary school hi za somruk na anni thong ani tichuan voina HSLC result ti chhuata ka LADC a CM pumang munga chinja chuan hetiang hian thu chhu ati chuaka kan lai ram chung le pona zirlai omte atanga high school living certificate examination sangni somni pakhata class 10 pass thar jong jongte thinlung takin kalom pui chawa in kal le zel na tura du sakna sang ber kahlan vek acheu tun huna hlotlin na la chang ve lo te po indom kuna wal mai lovin thei top chua malam a hlotlin na dum takle thazok aw mani ti sarang turin acha bok ani